ezwini lenkosi encwadini ka-Exodus chapter number 17. Ncwadi ka-Exodus chapter number 13 verse number 17. Exodus chapter number 13 verse number 17. Engathi ungafunda ungcinele ku verse number 22. Ncwadi ka-Exodus chapter number 13 verse number 17 to verse number 22. Ngathi ungafunda ngamandla mfana sekhaya ngoba ufundela ama millions abantu namhlanje ufunde ngamandla egameni kaJesu. Verse number 17. Kwathi uFaro esebavumele abantu ukuba bahambe, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yasezweni lamaFilisti noma kwakuyiyona eseduze. Ngokuba uNkulunkulu wathi funa mhlawumbe abantu bazisole nxa bebona impi babuyele eGibhithe. Kepha uNkulunkulu wabagwegwisa abantu ngendlela yasehlane ngaselwandle olubomvu. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka ezweni laseGibhithe behlomile. uMose wathatha amathambo kaJosefa wahamba nawo ngokuba wayebafungisile nokubafungisa abantwana iIsrael ethi impela uNkulunkulu uyakunihambela nokunihambela nikhophule lapha amathambo ami kanye nani. Basuka eSukoti bayabamisa etamu eceleni kwehlane. uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyobahola endleleni nasebusuku ngensika yomlilo eyobakhanyisela ukuba bahambe imini nobusuku. Insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku ayisukanga ebusweni babantu. Heavenly Father, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba wethu namandla, izwi lakho libukhali liyaphila, ladalwa nguwe, ladala izulu, ladala umhlaba. Siyathandaza namhlanje, khuluma ngalo Jehova wasendulo, yamphulukusa ngalo. Let it be renewed in our hearts, oh Father. We pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Oh Jesus. Lana bafetha ke ngithathele lithuba ngibingelele zonke izicelo zenkosi ezikhona la ebaqulusini. Sibingelele kakhulu abobaba nabomama, sibingelele intombi nezinsizwa egameni kaJesu. Sibingelele kakhulu umsakazo uKhosi FM inyoni endizela phezulu. Sibingelele abalaleli bonke abalalele eindaweni la bekhona egameni kaJesu. Nisahleli nilalele emakhaya, hlanganyela nathi khona la eVryheid egameni kaJesu. La khona sizohlephula isinkwa izwi lenkosi eliphilayo elinamandla egameni kaJesu. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Amen. Mangiphandaze mini ngilungiselela ukuzala, ngiyabuza ukuthi uNkulunkulu yini into namhlanje engizoyisho phakathi kwabantu bakho noma obalungiselele bona namhlanje okufanele bayithole. uNkulunkulu avela khulume nami athi yenyuka my son, yenyuka ndodana, uyokhuluma nabantu bami, uyokhuluma nomhlaba, ke uyotshela umhlaba lento engibeka kuwena namhlanje egameni kaJesu. Ake nithi amen. uNkulunkulu wavela wangitshela lento bafowethu ukuthi njalo empilweni angizomemezela lento ethi njalo empilweni indlela efuna ukuya la uyakhona iqale la uyakhona, kodwa ivesane iqale la ungafuni ukuya khona. Oh yes. Hallelujah. Athi ngiphinde leyo wathi uNkulunkulu hamba tshele ukuthi indlela yala ofuna ukuya khona ayiqali la ufuna ukuya khona, kodwa ivesane iqale la ongafuni ukuya khona kanti yala ufuna ukuya khona. Ngiyacela amen mangenzeke egameni kaJesu. Athi ke ngiphinde lento uthi uNkulunkulu batshele ukuthi indlela eyala ofuna ukuya khona ayiqali la wena ofuna ukuya khona, kodwa iqala la wena ongafuni ukuya khona kanti iya la wena oya khona. Shout amen. Amen. Shout amen if you can. Amen. Bathi ungatshela umakhelwane uthi indlela yakho ayiqali la ufuna ukuya khona, iqala la ungayikhona kanti iya la uya khona. Nkosi yami.
Ake nithi amen bazalwane. Amen. Ake nithi amen bazalwane. Amen. Ake nithi amen bathandekazi. Amen. Indlela kaJosefa uba nephupho elikhulu, uyaphupha uJosefa, ubona izithungo ziyaphakama ziyakhothama, isakhe siyaphakama, ubona inkanyezi zikhothamele yakhe inkanyezi, bayixoxa iphupho lakhe, batshela abafowabo nabazali bakhe ngento ayiphuphileyo. Lithi iBhayibheli mangabe sebatshelile iphupho lakhe lalimtshela ukuthi uzoba yinto enkulu, but unfortunately lento ayibone ephusheni akwangaba yilento ayibone ephusheni. Wathi ephupha into enkulu kodwa wayithola egena emgodini, mayiphupha into enkulu wathola ehlutshulwa ingubo yakhe, ephupha into enkulu wayithola edayiswa, ephupha into enkulu wayithola eyongena eGibhithe. Ngoba indlela yala uyakhona ayiqali la ufuna ukuya khona, kodwa ivele ijikeleze iye la wena ongafuni ukuya khona, kanti yala uyakhona. If you believe, shout an amen. Oh, hallelujah. Ambuza ngathi uNkulunkulu uthini, wathi ngoba mntana akwakayizwa lento ngizoke ngikutshela. Ake nithi amen bathandekazi. Amen. Ake nithi amen bathandekazi. Amen. Indlela kaShadrach noMeshach noAbednego yangaqala la okwakufanele iqale khona, yavela liyaqala esithandweni somlilo, kanti bayise esihlalweni sokuyoba ipremier. Yezwa bakulona ngoba wonke umuntu unendlela, indlela yakho ayiqali lapho ufuna ukuya khona, ikiqale iye la wena ongaqondile ukuya khona, ijikeleze nawe ubone ngathi ayikho into ezolunga kuwe, kanti kusajikeleza indlela. Ayikho ufuna ukuya khona. Ufuna ngizwe namhlanje ngazi noma nimashwa amakhaza, kodwa utshela umakhelwane uthi indlela eyala uyakhona ayiqali la uyakhona, ikiye la ungafuna ukuya khona, kanti iya la wena uyakhona. Indlela kaDaniyeli yavele yangaqala la ebefuna ukuya khona, ukuze afike la yakhona yavele yamqondisa ey'ngonyameni. Kwathi angikhulume khona umuntu la odlula ey'ngonyameni, khona umuntu odlula ey'mene engathi zifuna ukumbulala, kodwa ngizomemezela awuzukufa, indlela yakho iqala la. Hallelujah. Sesiyakhona emajikeni. Ngamanye amagama lento eqhalisayo ayisho ukuthi uzofa, lento eqhalisayo ayisho ukuthi izophela ngawe, lento eqhalisayo ayisho ukuthi awunayo impumelelo, lento eqhalisayo ayisho ukuthi kusasa ayikho, lento eqhalisayo ayisho ukuthi awunamandla. Indlela yakho ayiqali. Wonke umuntu oyempumelelweni, wonke umuntu oya kwikusasa lakhe alivele linqamulele lisheshe limfikise. Wonke umuntu onekusasa elihle bawungahlala phansi naye ke umbuze, uzokutshela yokuthi before ngibe la kukhona la ngivela khona, before ningibone manje khona la ningangazi khona, khona indlela. Ngifuna ukuzwa namhlanje ukubona abantu abangizwayo egameni likaJesu. Bangizwa ke ushawa amen omkhulu. Bangizwa ke ushawa amen omkhulu. Ngithini mina kuwena namhlanje ebusuku? Aningizwa ngempela. Indlela eya la uyakhona iqali la uyakhona, iqala la ungafuni ukuya khona, kanti iya la wena ufuna la ufuna kufike khona. Lasifika khona lithi iBhayibheli ufuna ungizwa namhlanje. Hallelujah. Bahlale eGibhithe, wonke umuntu obabonayo wabona uGibhithe kuyona. Angazi ngikhuluma nobani namhlanje, kodwa khona umuntu ohleze enhluphekweni, useze wayinhlupheko, waze wawusizi, waze wayihlaya, waze angifuna ngizwa namhlanje. Jesus. Hallelujah.
Lithi iBhayibheli uFaro wafika la khona ebadedela. Hayi Jesu. Khuluma nami ke nithi amen. Amen. Wafika la khona benze njani? Ebadedela. My God, ebadedela kuphi khona? eGibhithe laba begelazwe khona. Awukhuluma nami Vryheid webasho. Kwafika la khona uFaro benze njani? Ebadedela. Kwafika la khona uFaro benze njani? Nakho ke ngathi niyeze fika la khona benze njani? Ebadedela. Wafika la khona benze njani? Lalela udedela abantu asebehlala iminyaka eGibhithe. Udedela abantu asebaba zigqila zaseGibhithe. Anifuna ungizwa namhlanje. Wadedela abantu ababathi babevexeni bengenayo enye into bazi ukuthi eGibhithe siyagqilazwa, eGibhithe siyasetshenziswa. Kanti uFaro akazi ukuthi laba bantu abagqilazile bahamba noSomandla, bahamba noSimakade, bahamba noZima, bahamba neGagaramba, bahamba nowayekhona. Wasekelwa wayesekhona ashobhala eBhayibheli. Uyisolo uyanamhlanje uyanaphakama. Lithi iBhayibheli wabadedela wabenze njani? Wabenze njani? Namhlanje ngizokhuluma ebusuku ukuthi uSathane wakho uzokudedela. Anginandaba ukuthi useqhelaza isikhathi esingakanani, kodwa lento eqhelazile tonight iyakudedela. Ngoba saba nomabhosa, saba neGagaramba, saba nongikuye ngikuye, saba noSimakade. uFaro wakho uzokudedela. Uzokwenza njani? Namhlanje mtshela ukuthi ngiyaphunyuka namhlanje. Athi ubhala iBhayibheli njengenyoni esandleni sabaquphi. Athi nathi siphunyukile. Athi uGibe lwaphukile. Ngoba uSimakade mayesefohla ufohla igalekiso zozalo zikhona. uSimakade mayesefohla ufohla abathakathi bekhona. uSimakade mayesefohla ufohla kukhona abavalile. Ngoba ungumafohla. Athi ubhala iBhayibheli thina singena lapho kuthiwa ngenwa khona. Siphume lapho kuthiwa phunywa khona. Athi namhla siyabangala asingabheke emuva. Ngoba uma bengenathi abesafela endleleni. Tshela makhelwane ukuthi ngiyaphunyuka namhlanje. Tshela ukuthi ngiyaphunyuka. Ngiyaphunyuka ogibeni lwabaquphi. Ngiyaphunyuka kubathakathi. Ngiyaphunyuka, ngiyaphunyuka. Ngiyaphunyuka, ngiyaphunyuka. Ngiyaphunyuka, ngiyaphunyuka. Lithi iBhayibheli wabadedela wabenze njani? Ngifuna ukukhuluma la ekhaya. Wabenze njani? Wabenze njani? Awukade ubophekele mntana sekhaya ngizothi namhlanje uyadedelwa. Kade uboshwa izimo kodwa namhlanje uyadedelwa. Nangingasiboni isiboshwa sidedelwe ejele. Sesihlala iminyaka ejele. Kodwa makufika isikhathi sokudedelwa siba nenjabulo. Wena ukhombisa ukuba umuntu odedelwayo namhlanje. Isiboshwa mase siphuma ejele sishintshe zasejele bese sidozo ukuphuma. Lalela ngutshele kukhona kufanele uyigqoke manje. Akusona zasejele eyizophumelelisa la uyakhona, kodwa kufanele ugqoke sala uyakhona. Lithi iBhayibheli, lithi iBhayibheli Faro wabadedela babahambe bamkhoza uNkulunkulu wabehlala. Likhona bazalwane. Lithi uma bephuma ehlala bephuma eGibhithe. Anifuna ungizwa bazalwane. La into engihluphayo namhlanje lithi uNkulunkulu akabahambisanga ngendlela enqamlelayo. Kodwa abahambisa ngendlela ejikelezayo. Sewuyangibamba manje. Akabahambisanga yayikhona indlela enqamlelayo. But uSimakade akabahambisanga ngale enqamlelayo. uSimakade wavela bahambisa ngendlela ejikelezayo. Anifuna ungizwa kanti namanje. Bathi noma sebephumile kodwa bayithola behamba ngendlela ejikelezayo.
indlela yalaba yakhona ibidabula la kodwa uSimakade wabakhipha ngalendlela egwegweshwayo. Kwathi angikhulume ngesihloko esithi iyajikeleza kodwa inoNkulunkulu, iye imfishane kodwa inamafilisti. Lithi iBhayibheli uSimakade le enqamlelayo noma kwakuseduze ukufika kuyo kodwa yayinamafilisti. Yonke indlela enqamlelayo inamafilisti akhona, yonke into eyishortcut inamafilisti akhona, yonke into yenza ngokunqamlela inamafilisti akhona. Awuyibona ijikeleza. uNkulunkulu kangabakhipha ngendlela eseduzana, babengihamba almost 7 days. uNkulunkulu wabamisa ngendlela ezobathatha 40 years. uNkulunkulu yenzani lento yenzayo? Kenana siyalibona nathi ngala kwalentaba khona iKenani. Wathi uNkulunkulu lena nifuna ukuhamba ngayo inamafilisti. Anifuna ungizwa namhlanje. Lena nifuna ukuhamba ngayo inani? Inamafilisti. Ngathi ungatshela umakhelwane ukuthi le ndlela ofuna ukuyithatha inamafilisti. Athi obhala iBhayibheli maye ibhalele ekuhlakaniphekeni kwakhe athi ngoba khona indlela awakini ukuthi amen bathandekashi. Awunikhona kodwa bathandekashi. Wathi khona indlela ebonakala inhle emehlweni abantu kodwa isiphetho sayo siwukufa. Khona indlela abantu abake bayibone engathi indlela ezobazuzisa, engathi indlela enamandla, kanti isiphetho sayo ukufa. Ngoba yonke indlela enqamlelayo inamafilisti, yonke indlela ewushortcut inamafilisti, yonke indlela engahambi ekudo yakhona inamafilisti. Angikufezele kancane wonke umsebenzi owuthole ngokunqamlela unamafilisti. Athi ngiphinde wonke umsebenzi owuthole nge-shortcut unamafilisti. Wathola umsebenzi intombazane kanti ulalile wavula imilenze, kunamafilisti akhona. Ngoba wonke umsebenzi othole ngokuyocansi noma ngokuyolala namabhoza asemsebenzini kuyothi njalo noma ungasafuni ukulala ithi khumbula wangena kanjani, ngoba ungenanga ngendlela okuyiyona yona, wangena ngendlela erongi, indlela enqamlelayo inamafilisti. Wathola umsebenzi kanti ukwazile uyokwazi uyoziyofa. Ufuna ukuthi amen namhlanje. Amen. Wathola umsebenzi ngokugwaza uyokwazi uyoziyoxosha emsebenzini. Nabantu abangenisa ngokugwaza uyothi maye eyibona ukuthi isikhwama sakhe asinalutho uze kubizele office athi akudlule ngase office namhlanje. Athi uyazi namhlanje bengicabanga ukukhipha unkosikazi nezingane usho kuwe kudry awunalutho nawe, ebesethi angazi ukuthi ungangisiza ngani, ukala uthi nami anginalutho. Athi khumbula ukuthi udlule ungene kanjani. Ngoba yonke into oyithola ngendlela erong inamafilisti akhona. Ngicela ukuthi amen eFryhead. Yonke into oyithola ngendlela erong inamafilisti akhona. Abake lithi amen bathandekashi. Yonke ithenda oyithola wrong inamafilisti akhona. Kukhona abantu esike salela impilo yabo sibabone behamba ngezimoto ezinkulu, sibabone behlele emzini emihle emkhulu, kanti phakathi kuyona abanakuthula, phakathi kuyona akunenjabulo, phakathi kuyona qala izinto kanti uthwalile uyohlala usacrifice njalo. Ngoba yonke indlela enqamlelayo inamafilisti. Awake lithi amen bathandekashi. Sesizothandaza kodwa yonke indlela enqamlelayo inani bathandekashi. iBhayibheli nakho uNkulunkulu wavesa uNkulunkulu wabakhipha ngendlela ejikelezayo. Awutshela umakhelwane ukuthi iyajikeleza kodwa inoSimakade, iyajikeleza kodwa inoThixo, iyajikeleza kodwa inoNkulunkulu, iyajikeleza kodwa inoBawo.
ngizobekezelela ukujikeleza kwayo noma engadilaya ngizobekezelela lokho uma inonkulunkulu phakathi ngizohamba ngayo ngathatha iminyaka ukuba ngifezeke iphupho lami kodwa mayinosomandla ayikho into emnandi yokuhamba indlela uhamba noThixo uthi makubethe izinto zokuhlabelela uthi msindisi wami wongihola uthi bambe isandla sami uthi akasoze angidela bathi wangifele eCalvary angifuna ukuyizwa mina namhlanje kuthi ukuthi abangeke emakhabetheni uzokala uhlabelela uthi uya Jehovah Jireh you are Lord the provider you keep on doing great things shout an amen uthi mawugula ungena medical aid bese uya kuye uhlabelele egombeni lakho uthi inyanga enkulu ikhona la ogama layo uthi uJesu ebese yehla omdala wensuku shout an amen noma engajikeleza kodwa mayinonkulunkulu amen umnandi uhamba indlela inonkulunkulu amen bafethu khona abantu esesibabona sihalela impilo yabo uzufisa ukuba yibo kanti bona sebefisa ukuba uwe uthanda ngizwa nini uthi mawubabuka uhalela ukuba yibo kanti bona bafuna ukuphuma kulento ofuna ukungena kuyo bona bahalela ukuba uwe athi ngiyeza khona abantu ababona behamba ngemoto begade ama security aphethe ibhamu mabenyakaza bona bakwazi ukunyakaza lingekho isecurity nabo nje babelapho ubabona khali umuntu wi ujabulisa ukuthi nawe nami ngafana kanti bona bafuna ukuphuma ngoba lapha phezulu kuyabanda ungcono phansi kuyashisa angifuna ngizwa namhlanje amen ake nithi amen ake nithi amen umnandi uhamba indlela uyihamba noNkulunkulu ake nithi amen bazalwane kuthi makufika inkathazo uthi angisoze ngakhathazeka mina ngoziphilela ngomthandazo yonke imihla yami yonke imihla yami ngoziphilela mawuhamba naye uyathwalana mawuhamba naye akakushiye endleleni mawuhamba naye akalahlani abantu bayalahlana abantu bayashiyana abantu bayakhohlwana kodwa usimanade akakhohlwana akakhohlwana usimakade njengomakhelwane ukuthi akakhohliwe ashobhala eBhayibheli athi noma ngiphofu noma ngenalutho athi kodwa uJehova unginakile shout an amen akakhohlwana Jesu hayi akakhohlwana hayi akakhohlwana athi obhalayo wesifazane uyabakhohlwa abantwana bakhe abakhulele 9 months athi kodwa mina Jehova ngikhohlwanga athi ngoba esandleni sami athi nginibhalile wena uhamba nje ubhaliwe esandleni sikaSimakade ubhaliwe esandleni sikaThixo ubhaliwe akakhohlwana abantu bayakhohlwana abangani bayakhohlwana abaseduze bayakhohlwana abantu bayalahlana kodwa uSimakade akakhohlwana abantu abasiza sebakhohlwa abanye babo kodwa khona ongakhohlwanga into ezukuthi ngithi akakhohlwanga lento ekwenze waba la namhlanje ukuthi uSimakade akakhohliwe ufuna ukuletha impendulo yesimo sakho ufuna ukuletha impendulo yenkinga yakho akakhohlwana makufika la uphelelwa ngamandla uzothi lapho ngikathala endleleni unginika amandla
Kikhubeke sesogimi akasose anjabisa hallelujah Jesus. kuthi la mandla engasavuma uhamba uzokala uhlabelela ingoma uthi uya bathwala bakhe uya Simakade ngithole nginguye ngithole wena ukhona ngithole ba uzokala enqathi kuphela umoshi uthi uthishi uwongishi thwala nami yena jikeleza yathwalana ingakho noma ijikeleza asizwe ubude bayo ngoba lasikhathala uyasithwala. La mandla engasekho ubaba uyasithwala lesizokwazi ukuhamba uyasithwala. Yami. Jesus. Uthi mayisethwe uzwakala emhlane kababa uthi sengimdala njengoba amalanga wazi wena yokuthi khona indawo odlule kusona kodwa wazi wedlule kanjani ingakho abanye sibazobehlabelela bethi nama ngasi ngihunyuke kanjani mawuba bekuthwele wena kwakho bambelela wona kwakho bambelela mawusesemhlane kababa usola uthi ngizobambelela ngizobambelela ngiyabambelela 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 ngenkathi abantu bekushile ubaba uyathwalana ngenkathi abantu bekukela phansi ubaba uyakuphakamisa ngenkathi abantu bethe uyilutho kodwa amazulu ayathwala. Somebody shout ngithwale baba ngithwale baba. Oh hallelujah. Uyatholana nomihlela ilo uyatholana nomihlela ungasayiboni uyatholana yena akula amandla endleleni uyatholana yena uyatholana no wonder nokuthi ngabe kanti kwaphela ngawo bathi namanje usaphila. No wonder wena una ngisho medical aid awunalo ngisho isent kodwa uyaphila ngoba noma ijikeleza
kodwa usomandla maye khona uyabathwala abagulayo uyabathwala abahluphekile uyabathwala abanhlwempu uyabathwala abangenalutho uyabathwala abakhalayo uyabathwala ababukela phansi uyabathwala abalahliweyo uyabathwala. Oh, somebody shout, ngithwale baba, ngithwale siwensami, ngithwale ingane yami. Yesu. Wena khona indawo odlule kuzona nawe wazi ukuthi udlule kanjani. Wena khona imfula oyiwelile kodwa wazi ukuthi uwele kanjani. Bonke abantu babethola izandla bethi kasuzophunyuka kanjani, kanti abazi ukuthi uhamba nendoda ethwala nashi. Noma beungenandaba na kodwa uthole iyo. Noma wena ube uyibukela phansi kodwa uthole iyo. Shout an amen. Leli khaya wazi ukuthi nisinda kanjani kulona ngoba nina security alibiyelwe alidaya. Leli khaya ayikilishwanga niyavuka ibona lodolosa alodolosa uIsrael. Lokugula kwakho abakegula njengawe amathamba amhlophe Hayi Jesu. kodwa no wonder yokuthi wena usaphila. Ayishathana baba ngeke lishona ilanga ungazi ukuthi nizobeka nezipho. Lithi uma lishona ilanga bona usimakade bawuprovide sikuze sewuhlabela lekitchen uthi you are Jehovah Jireh, oh Lord my provider, you give so to grace. Tshela makhelwane uthi uyathwalana ubaba, bangamkhola mbuze kimi, bangakasimbone mbone kimi, bangasonga ngaye awumbuke phambi kwakho. Uyathwalana usimakade, uyathwalana usimakade, uzothwala wabekhaya, uzothwala enkingeni, uzothwala abantu bekulahlile, uzothwala ungenapheli, uzothwala ungenadokotela, uyathwala. Uzothwala nalo mshado wakho, uzothwala. Ngifuna ukuzwa namhlanje nalo mshado wakho uzowenza njani. Nabantwana bakho nomuyise wabashiya musuloko umlandela uzothwala akuthwala kanye nabantwana bakho engani ushilo nje wathi bhekani mina ngiyathwala njengokhozi ngithwala abantwana balo emaphikweni alo. Shout I believe. Nami jikeleze kodwa bathi kodwa ngimemezela into siseduze manje iKenana lakhe kodwa ngithi seliseduze iKenana lakhe ungasagive up. You are too close. Ungagive up, sewuseduze kakhulu neKenana lakho. You shall not die before you inherit izinto zaseKenana. Shout an amen. Uyathwalana usomandla, uzothwala kukhona iqalekiso zozalo, uzothwala kwakufungiwe kwathiwa ngeke waphumelela. 2016 mawuphela ngomhla 31 bazomangala impilo yakho ingaseyona lento oyiyona namhlanje. Uyathwalana usimakade, awuzothwala mntana seka, uzothwala asho uyasesula inyembezi emehlweni ethu, uyalishusha usizi aletha injabulo kwabobaba onakekelayo.
Kodwa noNkulunkulu iyanqamulela namafilizi awuthethe ubaba kuthwala ube nobufakazi bukababa kade kuthwele yazi kwathiwa ngeke bashade make bangena emhlane kababa so bengena kancane bebanjwe ngamazulu nesandla khala music bayongena kulilisa wonke umuntu kuthiwa ubani lo shadayo uqualifya ngani ushade kanjani nezingane ezu4 ezineyibonge engafani ngoba uSimakade mayizofaka wena entweni upolisi into ezaziyo upolisi ophakemeyo upolisi odelelekileyo uyakwehlisa mayisethwala ubaba kuneminyango ozongena kuyona na ungazi ukuthi ungene kanjani khona iminyango ozoyibuza usungaphakathi uthi uhlezi phansi uthi baba la ngingene kanjani ngingene kanjani lash ngingene kanjani lash khona abantu abaqualifyayo ukungena kodwa mina ngingene kanjani obuyatholana uSimakade mayisekuthwele uSimakade kade wawuhide bathi uSimakade mayisekuthwele ukhiphe izintweni zabantu akufake izintweni zakho akuthi angifuna ungezwa namhlanje uNkulunkulu uyakhiphana izintweni zabantu akufake izintweni zakho wena ukuthi akwazi ukuza ubuhlungu bokwenzela umuntu into athi asekwenzele besambe memezela athi nimbona nje wenzelwe yimina noma nawe ufuna ukuvela athi ungasheshi uphaphe ngakwenza ngcono kodwa masuthole uSimakade awuthembele izintweni zabantu uthembela kuye ngoba uthobhalayo uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu kodwa ubusisiwe umuntu othemba lakhe angithandaze ngokuthi ngithi iBhayibheli wabathwana ehlanu uSimakade wahamba noma ijikeleze Jesus. bambele ungasayiyeki ngithi mabephuma eGibhithe baphuma nenhlamba baphuma noflawa ongaphekile ngithi bafika endaweni okuthiwa yiSukhoth eSukhoth bafika khona bathi sesiphumile now sesisendaweni okuthiwa yiSukhoth bahlala phansi bathatha uflawa owawuxove ukuthi ungavuthiswa base beqala bebhaka izinkwa zendlela ngamanye amagama empilweni uyayidinga indawo la uzobhaka khona ifuture lakho Hallelujah. abanye balizwe iphunga lesinkwa kodwa inkinga ukuthi alivuthile Nkosi yami. bahlala phansi babhaka baqala babhaka benza isinkwa sendlela lithi iBhayibheli mase bezobhaka base besondele base bephakathi kweKenana sebephumile eGibhithe lithi mabeqeda ukubhaka izinto zabo bengizomemezela namhlanje ngihlushwa isikhathi sakho sokuthi udinga ukuba nesikhathi sokubhaka amaphupho akho sokubhaka ikusasa lakho sokubhaka impumelelo yakho sokubhaka into oyifunayo khona isikhathi sokuhlala phansi uthi ngiyabhaka manje ngiseSukhoth manje ngibhaka njengoba sila ebusuku size sobhaka impumelelo yethu sobhaka izinto esifuna ukuyibona mabeqeda ukubhaka sekufanele baqala indlela ithi uNkulunkulu wayesevela wavela ngefu engisangizwa vele wavela ngefu wathi manje ngoba senibhakile ngihamba nani manisuka la eSukhoth ningabe nisabuka into eziningi bhekani ifu Oh yes. Hallelujah. manisuka la eSukhoth ningasabuki into eziningi vekani nibheka phezulu lapho kukhona umsindisi wethu Israel mayisuke eSukhoth waholwa insika yefeminish waholwa insika umlilo ebusuku okusho ukuthi makumnyama God was there makhanya God was there bathi basefrayed ngizomemezela when it is dark God is there makumnyama uSimakade ukhona ekumnyameni uyabonakala ekhanyeni uyabonakala akukho la ingabonakali khona eshabulweni yakho akabonakale empilweni yakho akabonakale ubonakala kuwo wonke amasizini makumnyama uyabonakala ubonakala ekhazimula Jesus. noma kusemini
suke khona Yes. lithi iBhayibheli emini waba insika yefu makusa ashintshe abe insika omlilo ngoba lesihamba naye unguJehova unguqunguqu Oh, hallelujah. Hallelujah. ungusimakade oguqukayo Oh, hallelujah. ungusimakade oshintshayo Oh, yes. uhamba nezimo zakho ukuthi wena usufuna ukumbona ngensika yefu kanti kusebusuku ufuna ukumbona ngensika omlilo kanti kusemini mvumele ukuthi makumnyama uthi yenza njengo-Abrahama bheka ngasezulwini uzibalisi kanyesisha awakelithi amehlo makumnyama mfune ngomlilo makhanya mfune ngefu in other words ukuze uphumelele udinga ife lizohola emini lizohola ebusuku in the name of Jesus. Hallelujah. Simele ngeenyawo Ah, Nkosi yami. simele ngeenyawo sithandaza uyatholana usimakade noma ijikeleza le ndlela into emnandi ngayo NoNkulunkulu. ukuzizwa into emnandi ngayo kuthi noma ijikeleza babone ngoba ngathi bayaphumelela kanti iyanqamulela Hayi. into esenza sihlale kuyo ukuthi mayisajikeleza thina senje ukuhlala emhlane wakhe ukuhlala emhlane wakhe kusho ukuba safe ukuhlala emhlane wakhe kusho ukuba protected ukuhlala emhlane wakhe kusho ukuthi ayikho into engakuthinta yamemezela manje ukuthi uma ufuna ukumbona ekuvikela uma ufuna ukumbona ehamba nawe hlala emhlane wakhe akwathola umhlane wakhe bese uyabambelela kuwo Moses bafuna ukumbona yenyuka uye entabeni uthi awuzubona ubuso bami kodwa uzobona umhlane wami makabona umhlane wami Moses into emnandi ngayo yokuthi mayisajikeleza wena uenjoy ukuhlala Hayi. kwi-back Nkosi yami. kaSimakade Ah, Jesu. enjoy ukuhlala kwi-back kaSimakade Hallelujah. ngiyathandaza nawe ebusuku thandaza nawe ebusuku indlela yakhe iyajikeleza kodwa inoSimakade phakathi Oh, yes. noSimakade phakathi umhlabela yifuna inkosi nasekusithekeni uyafuna indlela yenkosi Hayi. Nkosi yami. vala amehlo akho phambi zakho ngiyathandaza khona umuntu bengizokhuluma naye namhlanje indlela yakho iyajikeleza ade uzama kade ufuna ukulungelwa izinto lapha ekhaya kungenzeka uhleli cabanga nokuyibulala kodwa ngisomemezela ukuthi ungasibulali ukujikeleza kwendlela Hey. NoNkulunkulu. ngoba ijikeleza ihamba noSimakade Hayi. nasakhala umntana sekhaya ngizwe isandla sikaNkulunkulu sehlela kule holo sizothwala abantu endleleni yabo bese bathwala uNkulunkulu akafani nabantu umuntu mayethwala uyakushiya endleleni umuntu makathwala uyakulahla endleleni kodwa uSimakade akakulahli noma usunamaphunga akakulahli noma sewudeliwe akakulahli noma ungantoya lutho kodwa uyathwalana ukuthwala ungenamali ukuthwala ungenakudla ukuthwala ugula ukuthwala ngekho zokusiza kodwa yena uyathwalana Oh, Jesu. uyathwalana Hayi. uyathwalana 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 uSimakade uyathwalana uSimakade nasebusuku khona zobathwala wabakhipha eGibhithe babambisa ngendlela ejikeleza ngoba yena uNkulunkulu lenqamlelayo inamaFilisti khona umuntu ngizothandazela abantu ababili namhlanje omunye uthi ngayithatha enqamlela ngibhekene namaFilisti omunye uthi ngihamba ngejikelezayo ayinawo amaFilisti kodwa yinde yona lethi nje into engisurvive kuze kube manje ukuthi noNkulunkulu phakathi cela ukuthandaza nomuntu ebusuku cela ukuthandaza nawe ebusuku cela ukuthandaza nawe noma ngabe usekhaya cela ukuthandaza nawe namuza uNkulunkulu khona la endlini
Phamsana wonke umuntu namhlanje usuku uthi baba ngithwale isimakade. Kuma abantu abathi ngithwale isimakade. Gijima usukela ukhona uze ngaphambili ngicela ukuthandaza nawe. Hallelujah. Angelo mono